แต่หากในกับวิดีโองานในทุกปีคลำได้ edit ยกับวิดีโองานบัดตายไปยกับ full voice กับบัดลองไปกับบัดใช้บหักดาร์นะกับบันตาม Ban Kamai Pisa na po ka Facebook content monetization. Taka ega content monetization pin sa yo I hagne ka video ko lai pi baro ki pralok ki pape yegne ka video hagne ka video ko mapi na du thumbnail bat ka katang songka kuno ban Kamai Pisa na po ka Facebook content monetization kumpa ka don arbanta invite only but custom monetization. Tong ina snap ya ka video na ko official friendly technical YouTube channel. Don hapo ke Facebook account zonga mentang don haga new account pan batai pi kum ke new account next video ngan batai pi kum no ban withdraw kum no ban increase ke income zongi da ka bang screen record haga main account zonga ta ka smta pi ye kini ki lai tali na ka liang gamon klik na ka option andang ila klik na ka option ngin po direct sa ka profile zongi tong select bat klik na ka option see your profile. Teman-tang ila po hapo ka professional dashboard kum ka account profile jong itang select na ka option professional dashboard ban po sa ka monetization. Teman-tang ila yo ban pe ya ka monetization status jong ka Facebook account jong tang select bat klik na ka option monetization. Tandang ila klik na ka option monetization PE ka option content monetization and money from Facebook for all your well performing eligible content. Guys, PE na am ya ka option invite only. Kene ka option ka yathu sai yang bangi hapan sngaw tu. Kaman to yang ban bun ki follower la dang sngaw sarong na marang la ban Kamai Pisa na po ka Facebook. Hai ka Lynti ka bangin sngaw sarong. Don arbanta kata ke content monetization ke ai ke content gas ngane tu ipi content kidai ki video ladangi klik ban upload ye ki video ki dor ki story ki notes ki ai po ka account dongi kita kidai ki content monetization pat kedai ke benta ban monetize lene ban apply lene ban submit ya ke form na ke benta ban Kamai Pisa na kita ki content jongi tegas tungin selak na ke option content monetization kenang bangin tip ya ke kriteria bat ya kita ki artali ki option ban pendep ya ke content monetization. Content monetization professional dashboard simplify how you can earn from Facebook. You can experience in stream ad on real and perform bonus as a unified monetized program. Cái này cái đây cái jinx ngao thu na cái banta ba pin kamai na po Facebook. Pila ban pendep ya ka experience jong pi khnang ban receive ya ka stream ad la na ka add on sale ka perform bonus but ka unified program monetization dengan pensai pi ka day kata ka artli ki benta kabadlong haka content monetization kadai ka invite only kai kata ka invite only ka way ka monetization kadai ka invite only ka way pat kata ka monetization kadai ka custom ka bangi ong in stream ad lene ad on reel bun ki pralok ki bas ngothu bakla bun bahai ki pralok ki bas ngothu bakla ya gane ka content monetization wat nam ngothu bakla ya ka content monetization phis ngothu ba tang ba phila yo ya ka content monetization hato phila la ban reels pa kata kamla sia ban long ka sanengan pensai pi balai ngis ngau long reels pa dang yo ya ka content monetization haka US Canada lene ka UK ngila ban receive ya ka content monetization invite only but kata ka content monetization ka long baik kumna kan kamai na ki real video jongi ki view kum ki view wala dang yo 6000 view ngin yo kum bas $100 but ha ke Indian location jongi pat ngi yo ya ka content monetization kam yo ban Kamai Pisa na ki viewer ngi yo tang ka ad on reel la na ka stream ad but hang ne la da pi follow ya ga ga step ka bang apun sai pi gas how nga ga men account la la ban le ya ga ne han ra nga karmen ha ga ne ka new account ngan batai ma pi ru pi la ban le ya ga da next ngan pen i pi kumno kata ka Lynti ba ga content monetization ka ai bun bun ka Pisa bat ban withdraw sa ka bank account jongi dengan itu ipi content monetization ke perform
arteli ki monitization lagi benta kawai ke invite only tongan batas wai ke custom monetization ke custom monetization ke badan apa content monetization pila ban upload ye ki video pila ban upload ye ki story ki reel ki note ki ai everything apa ke account jong pe hanrai kawai pat ke jing ke ba omla ban pentikna kata kedai ke location ki location ki bar register da number phone India ya ke Facebook account jong pe dalale phim yo ya ke invite content monetization pin yo tang ya ke content monetization at on real balai ngai pi kum ta ke India kam sa lane kam invite ya ke ha ke invite only hendai ka ai kum ka add on real bapin kamai na ki content jong pe kum ki real video lene ki long video ki dur ki story link ba ki advertise ki badon ha ka video jong pe la da ki bru ki page ka video jong pe ki wan ki to ki advertise kum ba pe isapo YouTube la da ki advertise ki wan 6000 dali ha po ka video jong pe asam pil pin yo ru 6000 view kata pe la ban yo 0.1% ke $1 kata kala bandai kumpam slide pel tengkah ke pizza India but hane ngane tu ep lada pi yo pat 1000 view na kata ka add on zel jong pi pila ban yo kumba $1 pra penriu tengkah ke pizza India teman ta pela singo tu ya kata ke content monetization ka bom dai ke invite only hapo India but hang ne bale ngayo ya ke invite only na ke content monetization ngam dai ke Facebook India ngapendon kam hoi ngapendon kam ya ke ne ke Facebook tang ba ka account jonga create da ka US English account kabanga off ya location jonga bat nga sign up ya ka Facebook lang ba Gmail da kabanga pendon kam ya VPN ubanga set ya ka location ha VPN kum ka United States ka Indian location kata kedai ke content monetization invite only ba pila ban kena ka po Facebook account jong pi ta gas ngani tu pi pe han pi balai namar ka content monetization invite only kam sa ya ke India ke sa tang ya ke US Canada UK balhan ngani tu pi la da pi dai ki ba pendon kam ya ke content monetization pihak ban sen ya gane ke location language jong pi support ke US kanang baki video kin long ki official invite only hapo ke account jong pi lada pi upload ki original video sudaru kam invite pi ban ke mana ke content monetization invite only kata ke invite only pat ke dai ke lenti ba pila ban ke mai lada ka way ke real video pi upload ka yo 6000 view pila ban ke mai RPM $1 lada ke video jong pi pat kapal 1000 view kata kala tangbun susu karu komban kamai teman ta kubangan batai pi ke simple content monetization invite only apo ke content monetization Facebook account jong pi kum ga new account ya gitu gi bompat yo ya ke content monetization kanang ba pin singa tu lada pi kwa ban yo ya ke invite only pi haban off ya ke location jong pi download ya ke super VPN set ya ke United States location create ya ke Facebook account pim dapat ban register ga phone number register ja Gmail namar phone number jong pe udai +91 udai jong India register daga Gmail ka ba pen receive ye ka language jong pe kum ka US lan ka UK kan ba piset na po ka UPN kata kedai ke Lynti ban sengau tu sai ye kata content monetization tega sengangai pila sengau tu ye kata content monetization ba kadon art lagi program the omdon kam ban le ai hindrangan pensai pi keep your content fun and center kum ki add on reel kita ki in stream art pila ban kamai haga content monetization kum ka India location ladapi kwa apat bahkan yo invite only sengapa kurit ya ke US Facebook account kumbanga create namar balai ke US Facebook account content monetization kedai ke invite only ladapi upload tangki original sudah ki video ru kam invite ye pi namar ke song haka Facebook tim ban invite ye pi lada maki kim invite ye pi pin yo tang kata ka add on reel he ke balas set automatically
kali hapo ka Facebook content monetization papin kamai na ki video lagi live stream ki ai bapi upload hapo ka Facebook account zopi kata kita ke lenti bas ngatu saya kata ke content monetization la tapi don ki problem kali daga bapi comment ya video ngan sebab ya pi ha ke comment sepang kata ke content monetization ngalaru ban kurut daga video la tapi don kam ya ke jing batai kum ke jingle li jong pi tangan ban ko daga ke video sampai pada next video ngan ban share daga we pat ka benta jong ka Facebook monetization setup